Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa, ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. May sa abaro a parswa, ti siya sino man a mainaig kan ni Kristo. Naglabasan dagiti daan a banag, kat dimtengan dagiti baro. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kumusta tilakad mo, Violeta? Ayos lata. Oh, nang rabi ka din. Wan, nanganak ko ni di karinderya. Oray siya. May mayatan di mangan tayo itiruar. Sakbay nga agawid tayo. Tapno intun sumangpot tayo. Maturog tayo latan. Oh, ada nagtuktok. Ni Kandra sigurong day ta. Siya kung timangilo ka titiri daw. Nay, sikat ikaladawan na simbang patkandra. Rabi iuna yan. Ala, umunag ka. Ay, mariknak ti bannog ko. Agtugaawak man pa. Ay, uray siyak. Napanugak mo't. Ay, basit lang tinadukot ko ita. Sangaribo lang. Ayos na itan Siguro. Ado tinadukot mo ita niya, Kandra. Iruar mo man, takitaan tayo. At damot kit di 8,000. Ne, Wow. nawadwad Kasusweldo siguro ti akin wallet itinadukot ko. O sika, Violeta, manumot tinadilehen siyam. 4,000 laang. Ngam okay daytan, ngam ti awan. Sapay kumamatag swerte ak inton bigat. Tapno nawadwad matimayawid ko. Ay, ala, intay pa'y maturog. Nabanugak ka talaga. Ibangkok adagos na ti kwarta. 8,000 ko naman. Narigatan. Ang mga nutakawon da perla kan Violeta. Napaklan nga agtatakaw da kita akakadwa. Kandra, nakaluto kami. Makan tayo. Wan! Umayan! Agawaam, lumami isto'y makan. Wan! Umayan! Ay, kalpasan ti panagar mo sarmi. Inak adagos ang ijibangko. Kat ibangkok manan to'y kwarta. Nagkimasan ti taraon. Ay wala. Longganisa. Prito nga itlog. Gantina pa. Saad dapay kape. Ayos daytan. Wana. Wangayam. Mang tedak manen iti share ko para iti masapsapol tayo diti kusina. Da kayon ti makaamo ang makitsenda. Wanan. Kanayon matada kami. Sana bale. Tad-ado ti share ko ngamda kayo. Iso ada kayo latan ti makitsenda. Ay rumbang lang ah. Total, kanayon ti swertem. Ado a kanayon ti matakaw mo. Madilihin siya ko namutin no may mayat adenggan. Ah? Wan, madilihin siya. May mayat nga agpaiso adenggan. Wen gayam, sa dino ti destino yo ita. Siyak, ijay simbaan. Ado ti tao ita Domingo. Malam ama panak, tamas ado ti tao. Oray siyak, ijay mo ti pagturo nga. No kasta, agpapada tayo nga rod. Ala, agkikita tayong tulaangan ija simbaan, iti malam. Dituya ko na magna, ta shortcut ang mapan ija simbaan. Ay, nagada yung tumot ija simbaan. Ti lalaki anang itara iti bagday di abakat. Nagpaabagatan. Surotak, kamakamak. Hoy, lalaki. Sikate nang itaray iti bagtibakat. Saan ka di? Nakita ka? Iso, di ka makapaglibak. Kwa? Amok adito iti naglamangan. Kabisadok na ito alugar. Ha? Sino ka kadi? Inak ti intaray mo tibag na. Ayan tibag. Ha? Ala, yagmon tibag. Tapno saan ka nga ipapulis? Kwa? Aguray ka. Apay nga intaray mo tibag ti inak, ha?
Kuha, ma'am. Masakit tinak. Kat kasapulan mi ti kwarta pagpahagas na. Anya ti sakit na. Mapukpukaw na ti limbong ti panunot na, ma'am. Sipod nagbabae ti amak. Kat pinanawan na kami. Tas yamot kan tinagbanagan ti inak. Anya? Buisit day ta klase ti ama. Sa dino ti balayo aya? Ije ka eskwataran, ma'am. Anya tinagan mo? Alvin Cruz, ma'am. Oh, ato'y tibag, ma'am. Kita aktilin naon ti bag. Ha? Nagado kwarta. Sorry, ma'am. Sige, inakon. Mabait lang. Atoy. Alam day ti akwarta. Makatulong kan ka na itoy. Agyaman nak, ma'am. Sige, inakon. Alaag ti kwarta. Ibulsak itinakal sa ti pantalon ko. Nagado day ti akwarta. Kat inak tumanin ibang ko. Kat day ti bag. Ibasura ko. At ako ni tirawar ti simbaan. Dangatan Violeta kan Perla. Ayan dangatan. Nalabit. Addadan iti unag ti simbaan. Kat agpalpaliiw da iti sipdutan da. Adda bakit anak katugaw iti bench iti igi ti dalan. Ni. Abi akas lahat. Ni, agsang sangit. Asid kakman. Apay nga tang agsang sangit day ta abakot. Akas laad da parikot na. Nana. Agsang sangit ka mo't. Uwan. Ngamin. Intaray dati bag ko. Bag mo? Uwan balasang ko. Day jay ti kwarta. 50,000 pesos anapan ko inutang iti kumarek. Taaramatin me iti ospital. Ospital? Uwan balasang ko. Aday iti ospital nila kay ko. Tanay stroke. Anya tinagan nyo, Nana? Agustina Garcia, tinagan ko, balasag ko. Intaray dati bagyo? Kunayon sa itay. Intaray ti lalaki. Siguro, agtawan iti 16, wano 17. Nagpartak ati maray. Kadya kon nasiputan tinagturungan na. Diyos ke. Isumusamot na ito dya intaray ti barito ti bagna. Nana. Ada ka di ay diyo iti bagyo nga intaray day dya alalaki. Ada jay ay dik iti senior citizen balasang ko. Kastagayam. Barang maisubli ti bagyo, Nana. Barang makonsensya dyan ang itaray. Sapay ko matakasta, balasang ko. Iso nga'y mayak dito'y simbaan. Taumay ko ikararag, sapay lang ko matamakonsensya. Dyan ang itaray itibag ko, katisubli na. Sapay inututang ko lang da dya akwarta. Ngaramatin ko manila kay ko, ija ospital. Ala, intayon di ta simbaan, Nana. Ta ikararag ta. Asapay ko mata maisubli ti bagyo. Naibasa itay ti mensahe tayo ita a Domingo. Ti may kadwa a Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17 a kunana. May sa abaro a parswa ti siya sinuman a mainaig kan Kristo. Naglabasen dagiti daan a banag,
kat dimtengen dagiti baro. Ngem kasano ang mapasamak daytoy kakabsat ken Kristo. Ket tapno agbalin tayo a baro a parswa, intay nga rod agbalbaliw. Tunggal maysa, ammuna ti kaunggan na, ken ammuna ti aramid na. Dakes man wenno nalinteg nga aramid. Makikapya tayo nga rod iti Diyos, babaen ti panangay ayo tayo ken kuana. Idyan ti dakes adalan, ket suruten ti nalinteg adalan. Iti kasta, inton makadanon tayo iti pangukuman, intay to agawat iti balangat apara kada tayo. Tamasapol, adumatag tayo amin iti pangukuman ni Kristo. Tapno awatan tayo ti rumbeng nga agpaay kada tayo. Sigun, iti naramid tayo. Naimbagman wenno dakes, bayat ti panagbiag tayo. Ket ita, makunamanen a Semana Santa, apanang lagip tayo iti panagtutuok niya Apo Jesus. Kasta unay tirigat na, sinapsaplit, kan inlansada iti cross para karagiti basbasol tayo. Di tayo kumangarod sayangan na ita nga inna panagtuok, kat makikapya tayo iti Diyos. Agbalbaliw tayo, tapno agbalin tayo abaro aparswa, kat makipagnaed tayon token kuana, ijay paraiso na. Bridge 8 na. Yamanak. Daytoy jibag tibakat ngayon basura kita eh. Inakon. Agawid akon. Takita ka na imbag tilinaon daytoy abaga. Saan akon nagsipdot? Agawid ak pahinga umunan. Carla, ayan ni Kandra. Kadwata itay anak atugaw iti likod. Idi madama ti misa. Ngamawan matan. Kasla na si putak arimwar kalpasan ti mensahe ti padi. Amang ano da na si putan na adukutan na. Iso asinurot nan. Nalabit akasta. Kasano? Ada ka din nakita masipdutam? Adda, ngamsaan pa'y arimwar. Baknang dayjay abaket. Uray siyak. Baknang mo't abakat tay puntiryak. Sapay ko matagbaligi ta. Hello, Violeta. Sa dino ti ayan nyo? Dito'y tiyandaan. Peste, saan kami ang nagbaligi iti lakad may simbaan? Umay kayon. Agawid kayon dito'y dagos tayo. Ha? Apay? Apay nga da ka dita? Nakadilihensya ka kadi adagos? Basta agawid kayon. O sige, umay kami. Bye! Bye. Ay, kayat ko ang makasarita dagiti kakadwak. Napaglandamot ngagtatakaw. Ibagak ti kayat ko ang mapasamak. Kat bareng umanugot da. Anya ka diti ibagam Kandra. Pinagawid na kami mat. Importante ka de. Importante para kanyak. Ngam, jaklam mo kada kayo. Nangigyo ka di, tayo minisahe ti padi iti misa. Ay, uwin Nalawag ka na awata. Oray siya ka. Naawata ka na imbag. Kasla, datayo atalo ti pangibagbagaan ti padi iti dayja ang mensahe na. Ngamin, dakes ti aramid tayo. Kat no dyan tayo kano ti dakas nga aramid, kat makikapya tayo iti Diyos. Akayat na asawan, ilintag tayo dagiti aramid tayo. Ay kat agbalin tayo abaro aparso ha. Kat surutan tayo kano tinalintag adalan. Aging ga makadanon tayo, iti pangukumat ni Kristo. Ison sa daytan di kunada. Amapan ka ijay awan patingga na arigat. Wenno saan, ijay paraiso. Kat, sa dino ti kayat yo apapanan? Ijay ka di awan patingga na arigat? Wano ijay paraiso? Ijay paraiso Ay, uray siya ka. Asino mo ti mayat iti awan patingga na arigat nga eh. No kasta nga rod,
Ikagumaan tayon ti agbalin a baro a parswa. Ha? Saan tayo ngagtakaw? Wana, agbalin tayon anasaya at atattao. Narigatan, no maipurwak tayo iji awan patinggana, arigat. Naimbag nga oras mo, Nana. Ay, sino kay tayan? Umay kabiit, Nana. Kaya't kakasarita. Importante launay. Tasaan mo't amabalin aditi ospital ti pagsaritaan ta. Ay, malagib kan. Si katay nakasarsaritak ijeruar ti simbaan. Wan, Nana. Kasano? Makaruwar ka kadi ditoy? Ay, sige, balasang ko. Adamot kit di tay apok nga agbati ditoy. Isupay lang tagbantay. Kasta tinapasamak, Nana Agustina. Inikaklatan iti kwarta di barito anang itaray iti bag mo. Ta ipa-ospital na kano di inana. Ngamin, mapukpukaw na kano tilimbong ti panunot na. Ay, kastagayam. Ay kaasi damot nga rood nga agin Kati kwarta nga inted ko kankwana. Manipod iti bag mo. Sino katakon, Nana? Kompleto ti kwarta nga ada iti bag mo. Ha? Kat, ninayunak pa yan, Nana. Ninayunam. Napan ko inruar ti kwarta kiti bangko. Kat itulong ko kada kiti agkasapulan iti tulong ko. Ngamin, talagang agbalbaliw ako, Nana. Iti kasta, agbalinak mo't abaro aparswa. Ay na, agyaman tayo iti Diyos balasang ko. Katala, ituloy mo ti agbalbaliw. Maragsakan ti Diyos kan ka. Wan, Nana. Sige, kastapay nga rod. Umay kayon to sa rungkaran iti balayo. Ta inalak mo ti adresyo. Kinupyak iti IDEM, Nana. Agyaman nak, taimay kayo manan, manang kandra. Wan, Alvin. Umay kami mangyag iti kasapulan ni nanang mo. Ano ti ginatgatang mi apara kada kayo. Agyaman kami kada kayo, manang. Inton sumaro no a check up ni nanang mo. Umay kamin tumat ako ganda ka. Wan Alvin, di kagdanag. Tumulong kami aginggat kabailan mi. Basta ituloy mo mati agbalbaliw. Akas kada kami. Wan, manang Violeta. Napilitan na Clyde nga agtakaw. Ken agsipdot. Gaputa ka sa pulak ti adu a kwarta. Para ka ni nanang. Kat no kayat mo, ituloy mo ti agadal. Tada kami ti makamukan ka. Napagsasaritaan min day tatalo. Ha? Wan, Alvin. Adan trabaho mi ita. Ngam plano mi ti manglukat iti pakanan. Sapay ko ma. Tabindisyonan na kayo ti Diyos. Manang kandra. Oray si kamat, Alvin. Sapay ko ma, tabindisyonan na kayo ti Diyos. Agimbag kumamatan ti inam. O anya, gagayim ko. Sa bahal iti madlaw ko kada kayo ita. Ad-adda na pimintas kayo Uray si kakandra. Pimintas kan pimudaw ka. Siyempre, makuna abaro tayo itan aparswa. Gusto ka, Violeta. Naglabasan dagiti daan a banag, kat dimtangan dagiti baro. Kaya't naasawan, adan Diyos iti kaunggan tayo. Madaydayaw ti Diyos. Agyaman tayo iti Diyos. Madaydayaw ti Diyos. Iti surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto, impakaam muna akasla ti Diyos ti mismo ngagdawdawat kada tayo. Itinaga ni Kristo, yun ay unay na amakikapya tayo iti Diyos. Awan basol ni Kristo, ngamgapo kada tayo, imbaklay na dagiti basol tayo, tapno iti panakikay kaysa tayo kankwana, mairanod tayo iti kinalintag ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan.
Insurat para iti radyo ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagdarabay na inbag nga oras kada kayo amin.